Ubak Thomas Pasa Working President ka Khun Nyotrap National Awakening Movement ka knam ulapan pau ba kapor kala day ya ka sarkar jalaban penkelano ya ka Presidential Order kat kandai spa sanpo lani ka Constitution Scheduled Tribes Order kat kandai spa sanpo. Kani kajing penpau ubak Thomas kadai halor kajingmi kamigalaya Indigenous Minority Scheduled Tribes Forum MIMSTP haka laitri gunai lor arja arpusan kabalakam baki Rabha, Hajong, Coach, Boro, Man, bat ki Karbiru, ki de ki jat ben reu lom lane kita ki scheduled tribe, tang ki khasi jain tia bat Garo. Uba Thomas Pasa habakran sekilat patai kubor haka sautari gunai lor arja arpusan ula ong. Baka ka baka knam kala letban pen sngau show Chief Secretary ka sarkar jela, kalong baki yat kat kum kajing batha balawan na Ministry of Home Affairs kata, badai tang ki khasi jain tia bat Garo ki badai ki reu lom haka jela. Ulaong bakat kum kasiti balapa da ka Ministry of Home Affairs lakado ba amla ban kam scheduled tribe lingba ka jingwan pet na ki weki jela bat binrap baki bala let persha ki sngotu bala dadu ka bha scheduled tribe kan don ka jingdo nong yaki. Ministry of Home Affairs 1975 kakrannya ada kong pimla ban ilim scheduled tribe by migration kata kamde ba ngi kenal. Kalau Ministry of Home Affairs lembaga cuti, lembaga apa, Chief Secretary, jom baru jelas bolehnya. Bapak kita lain juga syaitan. Bah, unu balak undio yang kata scheduled tribe benefits ha situ. Bapak kena cuti kamu, bah only in the state of origin. Tak kaya pirapan, yo tikini di bah let persyak iso thui bagi nangadu kandang majudo nong lagi kandang majudo nong iso kiai kandang majudo nong ki bagi kita ni bahaw bagi persnya wei bagi kuat persnya mereka ini kan mangi mereka sini pada bahawa Chief Secretary uha pe lembaga di sini izin thor ki barawan tok sarkar pada mereka batang kita ambil ngabong yang sarkar juga ngabong sengat ini dan sengat lagi kebangin yang senap yang ke direction jaga Ministry of Home Affairs. Pada lagi senap tentang kata yang berjaya jika kita bagi berapa. Ini dia cerita dia berisi dia. Tapi yang kita tidak cerita dia berapa cerita bawa dia. Ni hamat pencuai dia. Setelah kita ada payah dia. Ni hamat berpayah lagi. Jika pencuai. Karena kata ada polisi kalau saya bagi hamat payah. Lada akhirnya juk duduk kamu dah. Dan ini penjaga ini dibentak bangsa. Lesega unemployment of the youth jomi karena sakit susu. But natara ada kapor, ada kapor ya hakipor ada kapor yang pilu kasih korban. Ada kapor kasih pejomi bangin pilu. But high yang berbentuk kemai Presidential Order 1950. Hakawa kebentar apa kadoi chapter 11 kila list dari sini tribe di mana state kum kasih tribe ni yo yang ada Presidential Order hakapor bilang deh kok penjelasan tentang ada penjelasan buat kadai hakapor ya TNP ya state government bakal presiden banyakkan bakal state government panwara amendment bakal kemana ya Presidential Order. Kenapa? Kibadi Indigenous tribe pada kirim dulu mereka yo kerana status scheduled tribe. Habatin pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batai kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya